Asese mampon asmeda eya hinsem ahimfunum akwa anim yese mpe no na de asamba na nyesi yesi hine emusu sam ukroma okofa mpanimfo bi firi kumase ba se omu mesisi mpanimfo unia waye domu o unia wonye domu o yemfa na mampon yin mra ma meye ma ayino unia obatun tankase unsaye makachi osebi sai na so o still o mesai nti wa hwe ya ifiri na ekro o mafie ha biu sana nsro meba o se baba na debe adan ye kasa no na sana hene bai o sana hene makachi o se di obo no fro okra na onye nti sa o mesai ya ma biu ti ana pam firi hokoye no ewia na manko me ken na jas hene na odin betra akunyanso no afi ye som ya kwa animu kakra sana hene ombo no kwadu so ye niema bi nti omo suspended no sebonsu obae na mena na japade nyina be hyem nsem sanyinfo aka ya aka nyina obie ni nti ye mibunku ye kwaje inventory free kumase ba mibunku ntama kapin kura anyira wow yese ye na jase hine de ama na committee no o ma yese yenhwehwe ifikura ya jase akonwa no wo mu a eye permanent ofie ho o mu frefre o ma edi bibie nyina report no ba nanati committee ma report committee ndi report ba si pe wano frem begina dwom se jase akonwa ko konse odi kanto ma jase cancel nanan ma ba ho nyina womsina na asma abaide se wodi obi anyi ho ti nti wutimi de ma obi ape wano frem no me gina ko no de akonwa na ma no jase akonwa na de oda ho se ese akonwa si sipe anadwokra istimi so kania yesi se da ho se na akonwa da ho 20 years wow no de mami na yede afana edim mami na mshaye se jasine and there yan say a crucial moment as I say me akonwane na mfie nti ahinsi ebisi me nka ho wo bete sautie Ebusuya mame na wase Emra GH report so oko Facebook a GH report na YouTube so GH report na ene metimi abomodin abewuramu ene asantemampon jase hene prekope na naboache atonsa na yenye nim se enche na nana edi ni 85th birthday na nakoye pani e wa asantemampon na sebe nana so abobra ne de e osi etimi eba nana na ase na yen nana bedi nkomo na afi nana ka ne ho asem kakra e de kire ye yenim se de emranti afi ne ye banti ba bia se ye fa bi e de boy ntomo ano na ye de etu ye hofo no ye betimi afa enti se wo hwe me nchen amene nana eneti anom nana me bacho akwaba yewra na me bacho apomboko de awade adom ekonko ho sara ite ami ase me ma awoda panso na tinkwanso me hwe o birthday ya na enije no anodin pa ndawase nokre anodin nina ifri memma ne menana no womna ehye kete se demedronde esese yehye manimunyo ti wono bibia se da bia omo ho na eko nana medase nana mampon de nipa dodo na animo pa isa opposition a ode wo mamponti ye pese ye bisa se ye kase nana boache atonsa a wo ye jase hene wo mampon nana ye hwan nana de senia waka no mene jase hena wo mampon ti ansana mebe jase no na me chechireni afi nsa eye secretary supervisor ahwe secretary hodo so o mampon mam hase
ana medi school master so Kroma Methodist Middle School be 14 years and sana no na machinchini wo kroso ya machirade na midisem be wie mampoa the called education office sana ansan member education office no na mabusuafo yi mi se yakonwa dafia friends are confro hene menya confro hene no mesum ani dwuma hodo a medino na ma so enia yede sa jase hene no edemame enti nana mebisa o misre bisa enti wode beye akonfro hene no ene na wo ye nnwuma no wo retirement ansa ana se wo nnwuma ye mu na wode beye akonfro hene no na me gusu trade o me beye akonfro in 1984 wow na beye akonfro hene no me kofi bra ya bra so se me di sa di bra no na mampo hasi ahimfi adom ye wa papa ohina no che adwa so ene na takura mani ampon timra ya ka se media konfo ya se ma sha se yi a monta se yi ansana me be ya konfo ya mi nua pani bi ne fra no kodwa samwa ka samwa twentwe ne ya akonfo ya timra ya oko ne krechi bese October 1984 can normally obi wa ote konwa so a isie no eyina yiwie ansane asinanan wo su de amasa na te krama ni ampano ote kodwa so wo de nkra ba fi ha bebre ya busu apani ya fra apani kwasi mununkum se yansi onuano aya ase akonfro hene no owo na nan ansa na o de da no na ade a chia o matumi aye na yi a o ba ba kire panifo ni nyina jedua wow samre so na a champion kutu a champion time na curfew wo memwa ye bishie fia bishia ya no bonu nshana se tutukrum abusuafo nyina ne ofia tutupnu na opani no frɛ ye ko dem be nonkron se asoma beto fie no se na takura me ne aponse ansa na ebetumi ade da ye nua no ka ba bi no chense ye si na nan na ade chia ye de na bis abachira ti o kan sa se yape o frɛ abusuan na no mpanimfo ne mma mpanimfo e wa nyina ko hyede nya tutu abontin pono e wo ha se nyina mu so obi antimi ke so ontimi curfew to obi antimi mpie e ko hia na ode to ye nim se na takwa me nyampon se ye sinanan yansi de waka ba bi nanan ansana ya de danu si apa ade chia e woni ye wasem nti ye ba bi yi nipa bi ama wadi sa akonwa no okaka won se de company for se ni wa mansa ya ofasi ni ade ti ba sa na chese obi a wo ye ofasi bia no onka ho enuafo nko a okawie o sa to se me so de mahu ni se me frame kofi na edini etena kodua so a ebe boaye se ne ye de ngoma na ye nyina so obi a yimu bi kura nko school onso de ko school akwa ni mu nti kofi na ya fani ya de ko ya so me preso
we also man me nyina obi happen so eh so me nya imagine say be pahin bi na we dey abapim fere wa chame de to manim me to hon ma me hu asam kura me nka nse ne mama me ko yene wa ahe na me pia bonten akobisa damfo bia say atoto pun nyina mu very pi dia dey ya no nam kwotena first me to sa say kaguma sum to say de ese onana akonwa no ese die di kaguma sum pe bebre bibi na kasa chewo me kwa na namto oh anyam de kwa am sore betra ha na abusiafo no so te wa mo twen o te wa ye twen me o se sama o se amam 2 hours me ko twen ho fele me yesa ko tena so asem kro na eni no ana kasa kire me no le ka che obi a ma me nchen yesa fele just in about 15 minutes time tell me the frère bushafo ne ko dem ambo amana catch on say mintu o ma no ngofo ti dom kan ma so ho an ye so ami wow fia ansana ye bitindi yenu ya penino atompam na anadwo no e ihyehyie no ade chiye no na penifo no ko totonsa asese de bo amane nyina snaps sa himfie de snaps ne de yaduma snaps cartons mienu e de buy ade chiye no penifo wo kroma nyina so mbafia omba no mde e trend dem ye kache wo mo bo amane se de asi neti we ne yi ne se onye akonfro hene ntinsa asese de ma obia penifo nyina ye omcheche ne fia ne de mampon ne de ka ho de ma jase hene e o che kunwa so no antikosi isi ya de ye yi no wie samre ne nanata kura meni ampon ne time na ayene ye na asembi esi ye no na won papa ayene ye na mo ahemo bo no ase ta meni enye ho na ayene bi wo ade tadimo ebi wo community center ase and yeso ye de wo finfin ya ye no afi na nsuo ahyase munamuna nsuo munamuna afi wa na aduanafo penifo kroma nyina so waye nase ye ne aduanafo nukra me aduana ni yo ene menana no se na penifo no bi aba be kan chense memo onska enkotoja ne yento apetesi yento matches yento memo o snap na yemfama ya ayinya sansuyo no be se ye no ntiampa ne omu ehia nyina medema wo no de mehunu anse o makoto tonyanti akase na de bi twa himobo no na fe wo mo ade yankuma maboa so agum finfin ne hwie kresi agum ne de snap no bia bompaye ho an hwe jatum ta jami darsa de be anse wo ma ye wo tadim wo dimirika wo nyina ba soro na wo ma ye wo community center wo dimirika firi ho ye ba ba bia ye ho nyina wiese nsuo no anso hako ba ho ne de na to topa to titi na mama se o before say ye be catch say ye mayiskan koto ijane na sefo no samre na enso na nimu e show bibi say be na muna din ba muna kusu ya obi anim se na tendi osu na so beto timfifi ha no ahimfia ase anyina no ebae na ha no akansi eto asoso kasi eto akasi na ye ahimfi kakra na ye no de osu anto wow na ai aduana form mano ene panifu nyina ye twa ho hia no ye dinsa ye ntima ye di hu jagem no
edi hujem sa ene esewani me na me huru bi da so ena se ne yi me paninti me na me niema ye mom hia bia me pebde ma wo mom biwe ya she ene sa se me ye nipa bebre wanwa nye de ye ya yi nwie nese nana uche mu a we nye akom na we nye yi de eno ase se me nya akom nye komfo na me nya hwe na ya aduanafo ya yi sunsun bi ikura free city ya se aduanafo ya ne dija eba oman mu nti se ye bribi ne sore ne sojan si apa eye dwuma ne dane de na sa me na me nyini enso mi hu se tumi o ampa ayeyi nipa no matwa hia on de ye obi anwa na ye de ye paninu yi nti sabre nwanwa na me bisa o nti enemre mu se yetiwe na ye dwumadie bi na se nso ba na yemfa se eye aduanafo dwumadie sa na ye sa amamre na bia ebetima stop no ko sa se ne yato ne ma bibira to atwene nti se ne no nipa nyi ne ma bebre ni nti bibia so ya na unni gidie wo mu dia anya dia ebetimi ayi wo ma wo mba ka kirem se fa sa ne me mamom no nyina wo gidie ye wo mampanifo wo area ha nyina ana aye we se nti no nyina wo ewo ho ye wo abrewa bi ofiri dade ase ya efren dade ase ya aso wona na da ma ni nyina no mfa nse woni aduananye ma wona na da wom na wono ne openi no America ne efren kwasipoku sa peni kwasipoku no wono ofiri benim omo na won se omo kan bo mu a ye be ka bere ye won bisa sa ye pesa de ma na ye pede ma nti wono na ba wo si edwemo na aduanafo mmiri woni nyina ne ma no nyina ekodi nechi na ye hujaja no sai de ntuma na ehuje nsa ne etwa ho hia sa wow ti ye no de bibia na ugidi dia betimi ayi ye no achi no ni ma hu bibio ma hu bibio okay okay ma hu bibio ebusu amene Asantemampong jase hene nana Boakye Yadom atonsa na edi nkomo nana ebie ye ni bebri sabi meka se ye de adane mrantie enimebu a ye hu ene enimebu nso a ene obi ka ye nyinni but we de nana na cheche nimebu e de ache nana mibisa akonfro hene no anasa henie no eno odwumadie na etesei ahimfie ho yewo dwuma ahodo yewo ahodo bebre na baako ena afotosanfo eka afotosanfo a woma ehwe ifie ho japade so ifie ho japade nyina sa afotosanfo na hwe so yewo ayi jase hene wona dano sana hene akonfro hene ena nkutoku ya hene ena de ukran safwa asoka ena safwa hene na well if fancy apesmaka wono na ukran safwa technically no ye nin safwa hene ye won safwa just wono ni ukran safwa no nti ya na enam sen safwa ni friend safwa hene okay na mamri like ahimfia mamre ni amani mu no ye ka no sense for hene ana ye wokasa edin bia different ye de baby ho mbeka nsa for hene baby ho so ye kan se apesmaka ni na ye adekoro ti sa ayi ana ye kon ne ma no direct so okay na say akofro no wo na ohwe ye no akonfro hene no se ye ko baby a me onipa bi a nkro bi a ka akonfro no ko nintin a eka konfro hene
Oko nkwanta eko eka confront no yani ye kwa nema yukura tadi kura ohine ne mpaboa hodo se wonse golden servants tadi kura nti wo se yema bontinsu ni bia mekura bi sa yani e group ni kura sa ne sanity ese mpaboa bi obehye bia mo na ye mo asede se mo hweso bebia so wonamo ya na enye ne mpaboa hye no nko bi eka ho ya edi nenim eka afana ho o mekura afana no eka ho sa sese waye sebe o chechiri ni okwa asori ahini ababeto ye tambia ne kaze mbisa ase ahini ne asori sebe ya na enhyada enkosa bet me hwe wa wodai mu asa de asorefo be gina mu to onwom ne ade no na uridi akonfro ehene no na ne asori sebe no na enhaw ahini de na sa bible no ahin fuom omu wom so ne ye tam de David sa yenim David ohina odim pa wo Israel ani David na chi ana Solomon bae wom nyina no me ahimfo wom so na chichire omuman yani hase ye himfu yani kane na broni maye no ahimfo ne nebu man bibia ahimfo ne bu man e obi aya onim no na okase ahini enye ade ye methodist sesi a ye wo ahimfo ne ahima for committee an association ya ye wo asori no mu ya ka ye ho abom ya friend say methodist say for example chiefs and queen mothers yan kana association or dimbi that's why me refi meka chiro ya ewomu ya ye nyina ye ahemfo a ye ka so no me asana meba abeye wohene sana film nkola brim nyina am course ye de me kwa sore e bo masu 1949 Methodist 1949 me be fa me ko school pe ne sai bo masu nti metimi aka se me penifo pa ya ewo 1949 amen medi 10 years ye bo masu ma transfer no mo aye adwuma wo mo a besi ne ma ha okeka ne kofom nanso so me gidie wo mi se nyame de ba bia me nan bia nyame na dem na on kaka ko because mfie no so ko nti nti sanity na wo sha se nyina benim Methodist na kwa na because ho ne bo masu okay e bo masu 1949 Samuel no aso na started school class 1 in 10 years wow the free class 1 no class 1 me did 6 months class 2 me did 6 months class 3 me did 6 months before by 1.5 years now we were from no was peace no wa ben do ni huru so o mene ya man ko sa me ko ni bi obi afi ko na de 6 months kan ye ko school class 1 class 1 class 1A class 1C class 1B class 1A oba famu nyina ene keji no oba famu nyina mi hu say what me apase honum sane ya mo the next edi nti wo betime wa hwe obedi 3 years wo class 1 birim beba bia na yen ketwa no ene yene time ide na obetime di be afini e kire e wo keji say no keji for no you started basic as for say age 2 years 3 years 4 years you only 5 years 6 years and I feel no kasa class 1 so me me dey ni manyin so me dey 10 years the P1 P2 P3 1.5 years number of no P4 the curriculum sa to one man control one
no I'm start here me sound me now wow I'm the coy it is amre no sa 1949 no an ye bomasu Methodist middle form 3 1956 and Ishirami I'm a fully fledged member nana mami misa o sasem wi yewo sebe mpanifo ni bi wo a obo okra oni nananom ne ne ma no bonse omani kura nhia but mehwe wa woda yi a almost obi bia ehwo nananom na ye kwa asori den mu yesi yensi wo fom dabe kwa na ma ne ye special ewo hunti a wutimi hwe wow de ben ho ne enya wo de nyina wutimi ka obia ba ho sa but I'm fun special a normal life sure na normal life I will lead na life obey manipa ani aso se bia nkodai anyesika nkonya de sisi nipa kasa akwankyere ene se ne obekere odo de akire nipa no eno ene ade a atwi nipa bre nipa afei matiti nipa bibra ya enye sebe omnya me yefuma nanso so wo abaye me mane me nana no matiti bebre ya wo kra de firi baby ubahwe na woni amba wo se nana wo de mnya me se ai nti ya no de nipa ya hu won ebi kura enfri mabushim so ma forso ye de ho abeshim eye wo mye anigi se me ye de me nima de kura ye de basa na me de me hu se ni nyina ne se ne nipa behia oni nipa nkita hudie nipa bibia obeye na ebetimi abo nipa no ebema nipa no nye se bibia mu na mum ebetimi amana awe chichire mena nije sa mom nantina hu me mane me nana bebrebe sa no mene ba ko di nkomo na ho se enani na yikura no se ofre wo se dada na de ni momunya wutimi kasa brefi na de wo age ne sa ni manyina de na etimi sha ma ye sa ni man se mambosi ye no mambosi ye no ye kosku kura sa nipa bi timi sori na ye sori ayi timi tram nche wo mifi na ye nyina ne ya wufufu adi kofa me maame nua ne ya kofa ba fie nyina obeba ne ya wo nufufu adi aso so wan ka hwe wono namfo me namfo ne ya wo nufufu adi ne de bi esi ne ho oba no obedi a wan ka bi e bi esi wori ya obeda kasa nti sana ti nana we de mi jaw yemfa yenkomo na emra wiye na ye mesre se obeka bibi de atu ye mrante ne fo isan se mehwe 85 enye easy kra na yesi nipa nyini nche but watimi afiri mu a hwe wo school ase nsem okeka ye watimi atwa mu abedu 85 years ama ene wo ma wo nananom nyina atwa wo hia de nko a na wo ye ne de ba be na wo fa mu afutu be na betimi de amaye ayen so betimi de aboye ntoma no ha sebe ye nyini kra nuru wo kra na ayen so betimi abakakra asana no ukofa hinsem bi bai na me block wo kase manintwaso na hono se ene ensema ya da oman mu asem kire bibi mu kakra ene se me beye me ka kire se ye akonfro hene ya akonfro hene from 1984 bisi 2005 me ye no ohene ba ko no ejase hene ono ne breso ana ye de me be ye akonfro hene nti ono konfro hene so hye jase hene ase ti ono ne mpanifo ko ma de mbesi akonfro hene ti mere sabre no na adom ye wo kroma adom ye no o ma ye na takra mani ampontom nti ama me kwan ama man kusai ankyere adi nti
de koba and say maybe nana Alenjima ya oye I say video city osi video city no ono buy na okofa mpanimfo bi firi kuma se buy say omo mesiesie mpanimfo no ni atakrament na atakrament ni ampo entem omo mesiesie eye din pa na so omtimi ye enya ma idimu ma yeka ye nyina ebom yeka ye ansana no dan bi na mekom krom benim me bae na mebusha pani o ka jem say otumfo pokuware won na santene oso abofo abahase say me kan kire wona wo ma ye dom ene wo ma yeso wo nye dom nyina nkamum na yemfa na natakra mani ampon emre kumase ko samre Asante Confederacy Asante manka bumu tu nkabumu no adi fie dunun 25 dem for silver jubilee yeah bodwa nti unia waye domu o unia wonye domu yemfa na mampo yin mra ma me ma ayino unia wa ma obatuntankase ti mi free ayi ba pe bon mande ti dan so ye nyina kokumase ekoko dwabono ne bai ti free on no na fe Alenjima bob company fo ebom na fe mitimi kwa himfie obi ansana no tama yete se takrame mpo ka se ese me ne admeti ese yin oso wenime so da bia mitwem ahemmo bon nam tifia ma ko metari school ho wona nam ye master nti osi takrame na takrame mpo na no so osi obisa mpanifo no se de adina si ayin no obi ne wo ho anani dan so se wona ka baba bi ayin ya fama o me ne hwan na me wose me man nyina edima ho danse kama se na we de wonya no we ni papa se afede wose me call me bra me nya akwa nje ro kan se be ma bi o bi sanu bia obo di mu adanse pa ina be se me ni sato pa me ton sama mo no ntina yesa ti afere o mi sa me ma ni bi no bi sa ma bisa man so bia so kan the same thing to be se obi humi na o ma be no pan bi ka ye so anopa bia o twema eko school to the 7 eko 7:30 igina ye bi do oda bi o danki to bi we nenim ho ko bi o mo ye si ape dwara no pa bi ana o mo ko gina ho ti we ne gina ho anu hu se meba wo se na nabra obejina mo hu se mi twam aso weni takwa me ampa hwe me na okoye no ho ana wode ne mamienu aba se o mera mi school ne man baaye no ba kunya akora papa kora ba ku de wojo anso me ma tra de ache timi nim de obaye me kwan bia obia se na ote bia me do be fa so am no mo ho dan wo na osuma se me freme me baaye me ko ne ho ko se ape bisa mi di me kan ona aye master o methodist me patch ai na on se me de ma bia ba ho no me se patch o no kre osuma tese so tan o mani pa nti o mi wura obi a o ye master de o ye second parent awofu ni ho nti na nipa ni nyina e pesho nti mi gina bo awofu nyina nem ehwe nkora no se ne se me hwe mi akasa me de kora me hwe onyi pass ne na nka mpese mi wura ankasa ma ya ne de ente sada mi nye sada mi nye bi sada na mi nye bi sada jawo hwe me ma nkora no wo ma nye nkora wo ye boni ahwe no hwe no ba mfiri okoye na yanu achi
na chakora mani ampo fie nam so ya na mkofio dan mkoya wase konfro hene wo unsai makachi wase be sai na wo so o still wo mesai nti wa hwe ya ifri na ekro wo mafie ha biu sana nsro meba wase baba na debe adan ye kasa no na sana hene bai wo sana hene makachi wase konfro hene manu mesai ana won kan kire no wo sana on minim sa ade a ade e fe na ope nti wo bo no fro okra na onye afi esi ape nti sa wo mesai ya ma biu ti ana pam firi hokoye no ewia na manko ko benim ti ade chiye ko school me cherry school pa bo 6 amla su school am office duties bi ti mi wia mi pie panfia pani o ko chimfa so o so panifo bia o say nana adan nana so tia asmesi mampon wonte ye o say na asembe ya se hwe mpanifo na ewo na takwai mane ampo afa ene o ma na afa nyina se ya do ampa teme bae nanti mpanifo na metumi akọ nyina aso se anye takwai mane ampo asma bia ba kamera firi woni ade nyina no odaso ginam aya aka no de yeso so ye som ne bio eno amun enamu na takwai mane ampo onu aja ya konya nidi penifo wo ma epo wasa afa ya epo asem nyina ene wo mse omukra ye no nya ye no sumbiwa na me yede ene hwa guye na chi na takra na akuya mo aboaten ya bebiu bae the time anu mshaye onso bae no me ken na jas hene na wadin betra akunyan so no wu afi ye som ya kwa animu kakra sana ahene ombo no kwa adu so ye niema bi nti wo mo suspended no ye de n'adwuma ka me ho already jase hene eni ho ana edi we so asabe ka ho nti me ye sa adwuma yi e ka me a me de ho ifie bebre kosi se nana sebonsu obae na me na japade nyina be hye me nsem se nyinfo aka ya aka nyina obie ni ho nti eye mi bunku ye kwaje inventory free kuma se ba mi bunku ntama ka pin kura anyira wow ti pin no abibia anyira ana me de ma ayi timpanifo nyina wo mu chemene mapa ye tontema tompaboa ema misika ma im kura mrante kura hin kwa me fa on manam no we adwuma nyina wo mchiche wo na mampo nyino himaye wo che wo mbisika nti ya de tra wo sa kusi se isisa na hene na chese onso Messiah handing never over to him. Yes, yeah, na jase hine de ama. Na kati obedi 9 years ni jase hine. Na mampo hine the same. Once buy so na wadi 10 years ni jase hine. Na bia na obisa. Mom jase hine, no se na de ope bia otimi de ma. Upebia de wanti ase into what committee na committee no o ma yi se yenhwehwe efikura ya jase akonwa no wo mu a eye permanent wo fie ho o mu frefre wo ma edi bibie ni nyina baako odi kan odi ye no ye duanani ofirichiri mfaso the friend nana ya kodua odi mfie bebrebe wosisi himfo bebrebe no wadi wuye na ni fie ni bia ni akonya eko asonani ho asonani ni free adi asem
wɔso di mfie bebree uwiye ankɔ asonani ho ɛkɔ yokoni ɛkɔ yokoni ho wɔso di mfie bebree wɔso uwiye ankɔ yokoni ho ɛna agonani ebediye sansima mi kan na kyerɛ afi ekonwa na ɛda fie be mu aduana asona ayoko ana ay sen aguna ni fie bese himfo nanya omoto aso a ena obi afi report no ba nanati committee ma report committee in the report ba si pe one of friend be gina dwom se jase akonya ko konse odi kanto ma jase cancel nanan ma ba ho nyina wom sinana asma aba ide se we de obi anyi ho ti nti wutimi de ma obi ape one of friend me gina ko no de akonya na ma yes odi ka beginning no ono di kai ye se o pebe bia akonya no wan kasa ene ko ya nya fie bi poten sai fie we na akonya dem ana the last one ya odi yi jase akonya na de oda ho se ese akonya si sipe anadwokra istimi sokania yesi se da ho chekura ifi se ene ne akonya ya ikura ahimfie ho nyina eho bribia nti se da ho na akonya da ho 20 years wow no ode mami se apɛ o se kɔ fa ho bra ne be swai enimani ho me so me kwa fa me ti mi ba mbato me panimfo amfrefre mo kakra me nya won ne mo koye ye kwatranse ye duro no wa ye ready ti wo na ye de afana edim amame na mshaye se jasin that samre isi May 2025. Wow. Send May meanwhile all this one May 20 2005. Okay. ABC and it is 20 years. And what's from there suma. Awesome. Awesome. So koto mpanifo bibiri fie wo. Wo me na kire me fie mpanisam. Kire mama nde. Me aminu apani ana oye ayi conference no wono sa ya cashier ufie ho. Cashier ufie ho. Nankan ye so no ende na ye appointment ye adwuma ne de amano. No hwe ho sika sem so. Nti won so no tren fie ho che. To ni mo sem bibribe. O nyina o de ma me mpanifo am koto wo so kirikiri bibribe. And there you say a crucial moment. As I say, me a conyan and fee in tea. I hear say ABC and count. One may name the name. Children pensioning. Say, new be fear conya and Macofa. Now, me 20 years now, me transfer. Ya, will be a conyan. So, my a conyan, dear no mocker. Dear no kind. Yeah. From the so dear no kind, let me dare ye, woman, no be quite share what she no much your crata, they come to for say. Me, me fear, I almost no fear, because I caught for a now one day now or yet I confront him as I know we no more. Why are you couldn't now? I'm gonna need could you couldn't yadi. I'm gonna need. Something you know you could knew. So ni ho no ma agora ni betimi akodi ayi. Nti asema de betimi aka akosia. Asema ya da mampo mama. Ebusu anti we de enkomo no enyes nke de fa okra na. Na kasa ede afa ho na ye de yentimi nka bibiri. Enim se emrepamu no Yankopon na behye ne ho animonyam isanse menim na na de but emre kakra men na na ebusu atu anamo no na nam eye obi a wosum nyame enti se
this ahenie ewa ha eni ha we can we I think say emre no so a enchemu na nkasa ebeba sa na ebetimi aka no because wo hwese de enkomo no ehya ase ne baabi dia bewie na de dana na akoma so na waka no prekope and woni say adwuma na ye no nka e bia say nka me na betata nana e ma ne ka ensem bi but we de ono ankasa a voice out which means say ade a dana akoma so na opese wo ka ma ne ho ye dai eto no nti abusu ya baabi a wo bia no na video yi mano enko na obibia enhu asem no ase sebe o epani nimfi wontwa ndro vanko baabi bia wache the genesis of the whole issue how of aso esomye ene kwan a akonwa no fa so eba ne nsem wan fisika ne kotoye ene oni nipa bia ankotene baabi anhyehye ho ono ankasa eje mu se na baabi a sese ekọ no enko ekọ ne sa di ne ho isanse samre na huhumu from meka se ya siesie no e de nesie ene ba no akache nti abusua we de meda na nase na ya ma na etirenkwa na ya se odomankoma se onkoso enkra na ema isanse nana has been a blessing to yenyina obi bia onya akonya nana edi nkoma na se wona tena no obi bia be ka se yes jase hene de sebe odamufo isanse obama mpode a I know almost obi bia nim nana and sanana eya obi nim na wonye nso a yenyina yenim enti nana we de mija mo akọ ka bibi atwatfo kra na yenko wo obi nso chia na wacha na yeko yo de me kan say sese mampon asmeda eya hinsem na yetuwe ahinsem me hunu bi free 1952 ana ma hunu bia nana safo kantanka nana kwabedwumo nana say atakura meniampon nana kwamo aboate nana nti ahemfu num na me sa misano o me free me kwara brem afa ho ase a de bedurine brebia ebisi bia asomdwe ihunu bida se yesi hine na prosifo be se ka makora bia bakromada ani ehunu bida se soje ni kura de ehunu bi haseda akonya we nko ade de ehunu the American say mpanimfo a omadikan no o ma mpe basabasa wa ahinsie pa de afa basabasa bia mahada de basabasa e ban se onipa kro na di hine na kwa anim yese mpe no ena de asemba na nyese yesi hine bibia koso ne kwanso de oma yanwene kure hu ya se yanhwe se kure ya sumdwe ebebam tis presi new soja new onka hu se oni ani ha se oba be ye obi bone nti moma asumdwe ntra o mam nkora ya be ye mehunu bi se ye si hina ya boma ye adi ye nti soja for presi for wa e basa na obi ipra obi koda prison obi ko yesi apa emusu sam ukroma nti amanfo nyina nyekom nyehwe se amande be yadwuma afei soso na meka kire se mrante ne maba ukroma yema nyamsom eni etrimude obi a osum nyame bia ade nyina di boano ewie ne yie nti mumma anyamsom enka wo mo abrabom kra na bibia nkoso yie bihira wo nyina medamanfo nyina so ase senya ma finchia ye bebre beta machi bebre sima ma o mane nti o mama ma na mane msre wo ayede fonso timba ti obi amamu na mane bia minim so o mokra ne ayi nyina ta ya kire na bibia koye enya nchami na yankwaso mompa ye ni nyina nya ba kontra o mem na so bia mra da mo ase bebre miwra no so me da wase pa wase Ewusia makramu na nakani nyina makramu